Aleykümselam. Hayırdan çalışmayacak. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sen Bekpolat ekenini bildin mi? Benim adım Şaylabek. Şaylabek eken. Şaylabek atan bola mı? Negizi uçuraşuda adamda salamatsızbı, жақсысызбы деген сөзден қарағанда ең жақсы сөз Аллахтың ісіменен ұшырашу. Ассаламу алейкум деген сөз Аллахтың саған саламатшылығы, тыныштығы болсын деген сөз. Рахматуллахи ва баракатух деген сенің Аллахтың рахматы жана берекесі болсын деген сөз. Ең соңы ұшырашу. Машалла. Бұлар емне білесің бе? Ой, машалла. Кітебінде берілдечі кітепті. Баракалла. Пайғамбарымыздың Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламдан келген дар чөптер, дарлары. Түсіндің бе? Машалла. Сен біле алдың ба бұны? Қаяқтан білдің? Мұндай қара өлі біле алдың ба? Kitap vermeysinler. Bunlar kim? Ne oluyor da? Bekbolat. Okan'da жақсы bilesin de. Bunlar ki. Şariatlık ilim bunlar ki. Lecheni, sünnetten, peygamberden gelgen. Bu peygamberden jana Kur'an'dan gelgen. Uktun bu? Kur'an'dan. Payma pıtsadan da bir verilgeç vitamin. Bunlar ki. Kur'an'dan gelet anar. Ne olardı mı? Hadisten gelet. Kur'an'dan jana hadis. Mağa senin emnen jaktı, sen Allah'ты көп söyleyip gelsin. Allah'ты көп tayanat gelsin. Kur'an'da okuğanın uşunçalık jaktı, maşallah. Oşanılan jaspa, makul bu? Bu mına cin menen şeytan menen güreşүү kitap. Uşunu okup alıp durup, öğrenip durup, cin şeytan menen güreşip durup. Uktun bu? Siz nesi olasınız? Kim? Atası? Men uşul yerden. Ошол Шайлабек Үркүнбаев. Мен ушул жерден пайдаланып айтам. Көп чыгарбагыла баланы телевидение. Мындан артык токтот. Жанагы звездалар буну пайдаланып, өздөрүн биз мындай да буну пайдаланып алар буга муктаж. Бул Бекболот ал балдарга муктаж эмес. Андыктан мен азыр ушул жерден айтам, атасына жанагы талашып, көргүзүп, звезда кылып аткандар. Мындан токтоткула дейм. Бул биринчиден көз тийүү бар, экинчиден звездная болезнь деп коет, ал шайтан жабышат. Турмушта билип койгула, бир да вундеркинд жакшы бүткөн эмес. Бир да вундеркинд кичинекейинен жакшы способность күчтүү болгон бала жакшы чыккан эмес, бир да вундеркинд чыккан эмес, дүйнө жүзүндө жакшы болуп. 17 жашында же жиндеп кетет, же алкаш болуп кетет, же наркоман болуп кетет, же оору болуп өлүп калат. Мен дагы да айтам. Мен буга муктаж болуп чакырган жокмун. Мен буга витамин берем. Мен Курандан, шайтандан коргонуп жүрдө берем. Жана акырды коргонууларды. Жаман көрсөңөр көргүлөт, мен ушуну айтам ачык эле. Мынаки коргонуу деген бар. Мынаки коргонуу деген бар. Көрдүңбү? Коргонуу, үйдү тазалоо деген бар. Мына үйдү тазалоо. Үйдү тазалап коргонуп жүргөндөн ары, уктуңбу? Баракалла. Аллахым берекесин берсин. Куран оку, намаз оку. Келечегиң сонун болот, мындай болот. Өзүңүз эркин микрофон. Уктуңбу? Sen bizge muhtaç emezsin. Sen Allah'a muhtaçsın. Allah'ın berekesin versin. Baktılı bol, kileceğin gen bol. Güçlü Müslüman bol. Güçlü Müslüman kim? İlimli Müslüman. Жақсы oku, uktun bu mektepte. Matematikanı жақсы oku, historiyanı, tildi жақсы oku, fizikanı жақсы oku, химияны. Mına oşanda sen güçlü Müslüman bol. Keyin İslam'a, elge жақсы жардам берген бала боласың. Uktun bu? Barak. Sen hem bizge dua kılıp koyasın ha? Kana, amin. Kana, bismillah. Amin.
duaları gör Allah'ım, tavşukları gör. Maşallah. Allah'ım orta kandarlar şifaları gör. Barak. Mescitte gel gayır gönderin, mescitte gel Allah'ım. Amin. Gönderdi. Çalış bol Allah'ım. Amin. Allah'ım namaza koyar gayır gönderdi. Namaza kut Allah'ım. Amin. Barak. Barak. Yaxşı. Görüp nesin.